Nagsuratak takayat kumat nga ibinglay to'y kapadasak iti biyag, ajak to pulos malipatan. Kat sapay ko ma, tamapili yung mat nga idrama, to'y surat ko. Ilingid na kumalaangan itinagan nga windy. Dua kami laang agkabsat kanimanang ko. At na may isa nga anak na, ngambali wala laang kenkwana, ngamin napatpatag kano ti trabaho na. Gaputa awan oras ni manang ko, agraman ti ex bayaw ko ang mga sikaso iti anak da, siyak nga ro tinagbalin nga ina kan ama, ti ubing. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Simangput ka matgaya man, Manang Gina. Wan, itay pay, apay ka di winde. Ada ka no meeting iti pagadalan intun bigat, Manang. Kat, anya kumaitano adda? Si kapay lang kumati makimiting. Apay ngay asyak, amumat abisiak atao winde. Siyak pay lang mati, baon mo. Talaga ka ding awan patagdi anak mo kan ka. San asyak ti sirmonam si kawinde? Awagam kit diti agin lalay nga amana, ta iso pay lang ti makimiting inton bigat. Hello, Manong Juanito. Inmawag ka mat, anya ka diti masapol mo, Windy. Damagag ko man no saan ka busy inton bigat, Manong. Apay ko ma. Mabalin ka di asikapay lati makimiting para kanito ni Manong. Busy ngamin ni Manang Gina. Sapay adda tinapatag nga si kasog inton bigat, Windy. Saan ka di amabalin asikapay lang ti makimiting? Ang damot trabaho kinton bigat, Manong. Angam sige Padasak ti mapan no palubusan nak ti boss ko. Agyaman ako unay, Windy. Awan na nyaman na, Manong. Aramidag ti amin para iti kaanak ka. Si kamat man ang tinakimiting para iti kaanak ka windy. Ni manang Magina ngay. Ay, busy ni Manang ko. Iso asyak pa ilaang Sandy. Nukasta, naglangan ka manan iti trabaho? Kapilitan Ay, dakkal unay iti sakripisyo para iti anak ni manang mo. Si kan titimmakder nga ina ni Tony. Si kakit di Sandy. Okay lang kanyak. Saan na bali ta kaanak akmot ni Tony? Wan gayam, pudno ka di dyan nadamag kong agaprot ni manang mo? Wan, pudno day ta Sandy. Asino nga iti mga sikaso iti anak na? Kasi ti sigud, siyak manan Agawa am timangan, tagdigos ka pa ino madamdama, Tony. Sa dino ti papananta, Auntie Wendy. Ipasyarda ka ni Daddy ije mall, Tony. Wow! Nukasta? Magatang kun tay logan ako ng agatangan midi. Ibagam to ka ni Daddy, No saan na ngay agatangan, Auntie? Makisarita ka ngamin imbagkan kwa na, Sigurado nga dakwarta ni Daddy. Rumwara kon, winde. Ni, papa naman di mo ka di kuyugan ni Tony? Amumat, nga ilaklakat ko ti papeles ko, tapno makapag-upload ako, winde. Si kapay laang, ti makaamukin ni Tony. Kabaalamon day ta. Agyaman akten tulod mo ni Tony dito'y park, Windy. Awan ang yaman naman ng Juanito. Si kanti makaamukan kwa na, tao mo na ako nga agawin. Mangan tayo ba Ay, saanan Manong? Inton maminsanan. Sige kit din, Auntie Wendy. Wan mat ngamin, Windy. Kuha ngamin. Agkuyog tanto nga agawid, Auntie. Sa nabale, tani daddy laang mati kadwata, agpaitulod talatakin kwan madamdama. Babalin ka di, Windy. Sige malangan. Sige, pagustuhan ka. Tony, kaanak ka. Apay nga ita kayo laang nga nagawit, Windy. Ay, kasanumat ngamin tatang. Nagayayam pa'y ni Tony ije ili. Asino nga iti kadwayaw anak kaw? Ni Manong Juanito, tatang. Anya? Oh, api akas na ti reaksyon niyo. Nalipatam sa amat tanti na ramid day ahwan dito kinimanang mo Agina, Windy. Ha? Awan mo't dakas ngay naramid mi, tatang. Itapay laang likli ka mong day ahwan dito.
No di mo man kayat amagulo ti biyag mo, anak ko. Ha? Anyat kayat yu asawan? Amo mo no anya ti kayat ko asawen, Wendy. Sada masapol nga ibagak paylaeng ken ka. Adda akon. Nasaya at matmanang. Apay akas sa ti panangkitam kanyak si ka, Wendy. Paslada ti kayat mo asawa na. Sino di nakita ka nang itulod kan ka, manang Gina? Anya ko matibibiyang mo. Idida mo, namati aka ni Manong Juanito ti makagapo, no apay asaan ang natuloy ti kalay sayo. Ngamita, rumrumwaran ti pudno. Panagkunak, husto ti bagbaga dagiti tattao asikat ayan ti bindot manang. Agasan na itangar aramidam. Kapsat kalaeng. Iso adinak pakibibiyangan, Wendy. Kaano laan nagsina kayo ka ni Manong Juanito? Awan pa'y may sa atawan. Ngamita, andan sa bali alalaki amang itultulod kan kaniti balay. Manang, Dinak pagsauan iti kasta. Tawan ti karbengam. Kapsat kalaeng. Naan-ano tapingping mo, Wendy? tinungpanak ni Manang ko, Santi. Anya? Apay ka no? Nakita ngamin nga dalalaki anang itulod kan ko na. Isa din namag ko no asino. Kinabil nakit din. No kasta. Pudno ti agwarwaras adamag may papan iti kapsat mo, Wendy? Uwan siguro Ngampang nga asim. Luan yaman tinaibagakkan ka ita. Agdalinaad ko maasikreto. Ore kas di ni Manang ko. Diyak kaya't amadadaal tinagan na diti lugar tayo. Bilibakkin ka. Uray kas dyan ni manang mo. Ti pagsayaatan na latta ti panpanunutam. Mabalin ka ding agsarita tayo, tatang. May papanitan niya, Wendy anak ko. Palubusan nyo kadipay nga agabrod ni Manang Gina. Apay kumasaan, no para matlang iti pagimbagan ti anak na. Kuang amin. Anya kwa, Wendy anak ko. Andang amin nakita ka lalaki anang itulod ka ni Manang idikalman. No kasta, nakisinubyan manen iti dayjay awan nito. Saan, tatang? Saan ani Manong Juanito dayjay alalaki? Panagkunak, nabayagan akakuy-kuyog na dayjay. Aniya? Nagpuskulmat at talaga ti panagrupropam anya. Si ka, Wendy. Diyak kaya ti makiapakan ka, Manang. Nangag ko, no anya timbagam kintatang idi agsapa. Dayta ka di ti paglaingam, timang sipsipot iti garaw ko, Saan nga minan anasaya at ti kastangar aramidam? Ti kunam kanyak idikat basol ni Manong Juanito no ape ang nagsina kayo. Nga manyangay ita, rumrumwaran ti pudno. Sana siyak ti kalkalabanam, Wendy. Ha? Agpudno ka man kanyak, Wendy. Ay ayatom ka din ni Juanito nga ex ko, iso akasta ka. Dakkel tinagbaliwa, Manang. Saan ka matakas ta idi? Kanda sana pudno ti bagbagam. May salang ti maibagak ng ka, Wendy. Di mo padpadasan ti agipulong kinitatang. Adtoyan ti impagatang mo a soft drink, Manong Juanito. Agyaman na, Wendy. Kasla naunag ti pampanunutom May satawanan tinapalabas. Sipod na gabrod ni manang mo a Jenna. Ngamawan pa matiuray may satik sa nakanyak. Ay, busy la siguro, Manong. Panagkunak, awanan ti tiyans nga agsinubyan kami pa'y. Nang runa taddamat gaya man ti sabali a boyfriend na. Angam, oray no kasta. Nagasataklat ta. Tadda ka akanayon para kata kami kin ni Tony, Wendy. Ha? No saan nagapukin ka, amangan na awanak dito'y ita, Wendy.
ko na may ibagam kanyak, Manong Juanito. Di nakawagan iti Manong Wendy. Juanito, kunamlatan. Kwa, nito ni ngay, sa dinot ayan na. Nakaturog pa lang iti silid na. Agtugaw ka pa'y tagsarita ta, Wendy. Ha? May papanitian niya. Diritson kan, Wendy. Mabaling ka di tagdaton ken ka. Ha? Ay, kwa, di na kumamatrabakan iti kasta, Manong Juanito. Seryoso aktin bagak, Wendy. Amok ang naragsakan ni manang mo adyena iti din na tinubyo na. Panagkunakkat panawin maten, tapno biro kag tigasat ko. Anya langan niya ti panunutan na iti tattao, Manong. Panunutan da. Noon niya ti kahit da panunutan. Adaman ti saludsudok ken ka. No, okay laeng. Anya dayta, At akadimet ti mariknam apanagayat kanyak. pasensya ka na. Diyak pa'y masungbatan dayta sa lutsod mo, Manong Juanito. Agpudno ka man kanyak, Wendy. Agdatdaton ka di dayjay Juanito ken ka, ha? Wan, tatang. Ay unayan, Wendy. Nagado alalaki dita. Dayjay pay laeng met Juanito. Awan mo't dakas na no bilang laang, tatang. Apay, kayat mo ka di ti may tulad ken manang mo adyena. Aging ka di itakat dakas ti panagkita yo ni Juanito. Kagurgura unay dayjay alalaki. Kaputi na ramid na iti kapsat mo, Wendy. Isu adi mo namnamaan, apalubusan ka a makikalay sa iti dayjay a tao. Ibaga kung tagpaiso kada kayo, tatang. Ni Manang Gina tinakibrek ka ni Manong Juanito. Kan saan lang nga dayta? Isupay tinangluko ka ni Manong Juanito. Anya launay dadda iti dayjay alalaki aya. Maramid mo pa yan ti magdadaal ken manang mo, para laeng ken kuana. Saan ko adat dadaulan ni Manang Gina kada kayo, tatang? Ibagbagaklaan ti pudno. Tapno saan nyo agurguraan ni Juanito. Gapulaang iti kinaulbud ti kapsat ko. Agyaman ak unay, Wendy. Para itian niya. Agyaman ak, dahin palawag mo kinitatang mo. Tipot mo anapasamak kada kami kinimanang mo. Wan takas na ti maiparbang. Diyak kaya't aguraan na kanitatang gapulaang iti ulbud nga imbagbaga ti kapsat ko. Anda ka gaya man, Juanito, Barok. Itay pa'y tata, kaya't kung amin asarong karan ti anak yo. Kaano ngay ngagkalay sa kayaw? Ni tatang mo't. Nasapa pa'y dayta. Sana bali, ito nabayag mutan nga gamam mo kayaw. Saan mi pa na ibagakin ni Manang Gina ti maipapaniti relasyon mi kini Juanito, tatang. Awan pagdanagan yo, tadamatan boyfriend ni Gina. Panagkunaket o kilaeng kenkwana, numaadaan kayo iti relasyon. Naimbagman ta nakaawid kan Manang Gina. Kalpasan ti dua atawo na pa nagtrabaho mi jabron. Kapilitan ta si kaswan min, ti kalay sami kini Jerry. No kasta, makiasawa kan Manang? Wen, makiasawa akon. Ngam di ka madanagan, tasan ko abaybayan ni Tony nga anak ko. Ay na, maragsaka na ka makangagiti daytang imbagam. Ay wan, anya nga minantay ko nam anapatag nga ibagam kanyak, ading ko. Kwa Manang. Alakit din, ibagamon, hindi. Adda relasyon mi kini Juanito nga ex mo, Manang. Ha? Talaga? Uwan, Manang. Wow! Finally! At damat langan, nobyo ti kapsat ko. No boyfriend since birth. Di ka kadi agungat, Manang? Iti anya ko maaga pong agungat, ading ko. Kinapudno na, maragsakanak para kada kayo adwakin Juanito. Sapay la kuma, tanaragsak kayo akanayon. Ay, agyaman ako unay, Manang. Awan ti rumbang apagyamanam, hindi.
Syakit di ati rumbang agyaman king ka. Gapo iti na itutulong mo kanyak. Agyaman nak, ading ko. Kalpasan ti sumagmamano nga bulan, nagkalaysa kami kani Juanito. Ngamdak sanggasat, gaputawan pa'y may sa atawan a panagdan nami, bimusay matlaang daytoy gapo iti aksidente. Inayat ko unay ni Juanito, iso ana sakit unay kanyak tinapasamak kenkwana. 5 tawanan tinapalabas, manipod daydi a pasamak, ngem tunggal malagip ko ti kinasayaat na nga ama ken asawa, ketjak malapdan ti panagarubos, dagiti luwak. Din makelak iti pamilya a marigrigat. Aklonek ti kinasadot ko, iso nga jakon nagadal, ket kinaykayat kon tinagbalin nga istambay. Arak, babae, ken aminan a klase ti sugal tinasumok ko. Nagbalinak paykit din asuki, iti istasyon ti pulisya dito'y lugar mi. Gapu iti kanayon a panakigulgulok. Nakaritak no kasjay a mabartekak. Isu nga ado dagiti makaap-apak. No maminsan, agsango kami paykit di iti amak nga aginom, banag apagungungtan met ti inak. Ti amok idikat agnanayonan akastoy ti biag ko. Ngem dimteng ti jak ni namnama apasamak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rael, nalpasan ti reglamentary period, mabalin mo ti rumwar. Madamdaman ton sarhento. Dito yakon presento mangal daw. Kasla na imas ti sidayo kahit. Ay, uunay kan Rael. Aramidam samot din a hotel ti istasyon mi. Papasulin nyo dagiti awanan ba'y nakabaranggayak. Ngamin, di da maumuma amang reklamo kanyak. Isuda pa'y kit din daking basol. Kat mo sigamot tinalaing. Naglaing ka makiapa no kasya na bartag ka. Binarsa-barsak mo pa iti bato ti balay ni kapitan. Amom nga minsan rento, makapasuron tayo dyan kapitan mi. Nakasadsalot. Amo na nadadal ti basketball court idi na panabagyo. Ngem di naman laksyonan met. Awanen ati pagpalabasan mi iti oras no kasjay nga awan palot. Oh, abay, mano ka din titawan mo ita? 30 ko na. 30 mat gaya mo titawan mo. Ngem inuubing pa ila ti panunod mo. Dahil talpag palpalabasan ti oras ti ambong maramidan. Ha? Kata niya ako mga tinamnama mitikas kanya. Asana nakaadal, sarhento? Saan na yung ag-sideline ka idi kanimang kanor? Ida drive mo ti jeep na? Wan, masadot akon. Makapasadot mo't ngamin ti agtrabaho, sarhento. No kasta, agpada kayo lang kani kapitan nyo. Sadok! Sa di numanon tinagkapwamhana. Napanak na kimisa nanang. Kabarbarugayam ti Paris Pris tayo. Madlaw anasingpat. Ken champion ti looks na. Uray addan edad na. Ay nahana. Misa ka amisa. Ngem awan mat mapaspasamak. Isumat latta ti biag tayo. Saan mat asungsungbatan ti Diyos dagiti kararag mo. Ala ni nanang. Domingo pa'y mat ita. Mabalin ka di, saan kayon nga agdiskurso? Tanya ti kayat mo nga aramidag. Agul uli makaklatan, jak agsasao kasjai. Ay, biag aya, nabambanuga kun iti kastoy a klase ti panagbiag. Ti amam, inaldaw anabartek. Ni manong mo met Arael, aguray ka. Sa dino ti ayan ni manong mo, kasla dualdawon ajak nakit-kita. I'm home! Aday tanti birbiro kanyo, nanang. Naggap-gapwam manan, Rael. Sa dino kumapay ngay, nanang, syempre, ije presento.
Ijay laang matipagpalpalabasan na iti agpatnag no kasjay amabartak. Ay, awan mon, Rael. Oh, kita nyo kiti, oh. At dapat take out ko. Binabalunan nak ni Sargento. Adobo ang manok ko naman. Isong imbes nga agdiskurso ka di tananang nasaysaya at namangantayon. Sige, taropang. Pangabakan nak. Oops, may sabay. Oops. Uy, good. Ayos. Nangabak ti postak. Adda manan pang-arak ko no kosto lang. Naggana sa nabiyag. Diyos ko, kaano ka di asong batam dagiti kararag ko. Kaano nga ta sumaya at mati panagbiag mi. Nabanuga kon iti kastoy ang klase ti panagbiag. Agpakpakaasi Diyos ko. Sapay ko ma. Tapagbalbaliwo mo ni manong ko. Mabutangak ngamin, Diyos ko. Amangan nyo iti may isang aldaw. Saan laangan nga iti presinto di papanan na. No di ka... Hana! Hana, anak ko! Ninanang day dyan. Apay ka dinanang. Ay nahan ni Manong Murael. Ni Manong mo. Apay ni Manong. Anya tinapasamakan ko, ana. Basol mo amin daytoy ang mapaspasabak italando. Na, apay ngay asyak ti pabasulam mirna. Gapot saan ka nagbalin a pagwatan nga ma. Kitaom ita ti anak mo. Dimbakal a barumbado. Ay, di nakman pabasulan. Kitno sika matinang padakkel kadakwada. Sika ti kanayon da kadwa kabayatan ti kadak iti trabaho. Ita, siya ti pabasulan. Sika ti nakasursurwan na kadagiti agduduma klase ti bisyo. Ay, nagtal na ka man. Imbis at siya mo sermunan nak. Ingka sikaswan ti anak mo nga da iti ospital. No adda ko manatalgad at trabahom. Nakalpas kumamat ni Rael iti panagadal na. Ngam saan mat, taadda dita anakatambay. Agin inom, ket inton mabartak, agbirok iti kaapan na. Hay makaumabiyag. Winain, basol kon. Siyak amin ang tiyakin basol iti kamalasan iti biyag tayaw. Kaano akpay aya nangabakin ka. Sika akanayon ti hustaw. Oh, sa dino ti papa na Manong Rael. Saan pa'y laang anaimbag ti sugat di tang ulo kan kiday mo Makapabor yung dito balay. Ay namanong, amom ka di adandanin na awanan iti puot ni nanang, idi nakita na kaadara-dara. Ti amuna nabuungan ta ulom. Oo, ikayo mat. Ni, papanamon ngay Manong, saan ka pumanaw? Uy, Manong Rael! Tanda ka man. Kaya't ko trumor. Na, ay, makaamu kay tibiyag mo. Nagtangken ta ulom. Sino ti kumarit ka na kayo, Agpipinadas tayo, no kaya tayo. Sana siya ti patpadasan nyo, Hoy, Rael, nabarda ka manan. Di mo man amon ti lablabidam. Agdala ka man, makadisturbo ka kadagiti kaaruba. Disurasan ti rabi. Pero Martin, naturod ko na. Aglalaban tayo ta makita ti malalaki. Ay, naanak ko, tumgag ka kumamot iti sao. Pang-aasim. Intun kwan, i-report da ka manan. Apay, kayat mo manen ayat ti mapan maturog iti pagbaludan. Awal bibiyang ko kadang kita karuba. Aramidin dati kay kada. Agreport da. No iso ti pagragsakan da. Nagadunga muda. Sana ka maputang. Awan ka putang ko. Ay, awan mo, Rael. Talaga natangkan ti ulom. Awan dendeng gemasaw. Iso makaammo ka nga rod iti biyag mo. Makauma ka. Anyamatan. Ita pa yan natadahilan.
So, pagtartarasak. Balada ba kon? Agalas 9 ket. Alas 10 ti kasari di simbahan. Ne, apa yan? Hagyaman ang Diyos ko. At ang sakit ni Good Samaritan ngayon patulot mo. Ano tilugan nyo? Saan mo ta na may start, Barok? Uy, sigati ka baro apa di dito lugar ni? Uen, Barok. Kahit yung ka ding agandar tilugan nyo, Father. Uen ko mabarok. Amang ano ka ba alam kiti apa andaran? Adang amin habhabulag akasara. Karag-karag mo't ngamin ang tilugan nyo, Father. Gumatang kang aminan iti baro, Mabalin ko taramanan ita. Ang mga ano inton madamdama, ano inton bigat, kat madadahal tumanan. Among ka diatag maneho, Barok. Ha? Apay ka di, Father? Nay. Si kakadinday ta, Rael. Wow! Ayos mayat ti pormam ita manong Rael. Oh, bagay ko kadimot lang. Uniforme matday ta, anak. Buntatang, impadaitan nak ni Father John iti uniformek. Iti kasta, iti sintimat akitaan. Kanta mo sana ko na marigatan nga agbiro kadagiti isuot ko, no kasi nga dalakad mi. Ay kain nasaya at ano kasta, Barok. Agdabulan mo pailaan kini Father June. Ngam dakkelan tinagbaliwam amanong. Ha? Makapasaron nga rin dumaminsan. Ngamin, uray kayat ko kumati uminom. Jakmat basta mapanawan latan ni Father. Adi, mumpuwain latan ti inumam. Ala ni tatang. Ha? Sakbayan na panunot mo, naaramid kunday tatang. Anya! Manong Rael. Naminsan lang matkiti. Namuan nga ni Father, iso pinagungtan nak. Iso dya ko ninulit. Day takot ti malalang manong. Kaya't ko nga rodin na panawan, ngam, jakman na mo iti na dya padi. Kasla siligtirik na kan ko na. Sabali ti panagkita na kanyak. Saan na kasi ti panagkita dagiti daduma kanyak, aparikot ti sangalubungan. Ti panagkita da dya padi kanyak, ket may sak anasayaat, ken mapangnam naman a tao. Naimbag nga orasyo, Father. Oh, sigamat gaya, Mirna. Nakapasyar ka man. Wan, Father. Inyagan kayo iti rambutan kan abukado. Kapuros dagita, Father. Nagsayaatan. Agyaman ako na, Mirna. Aywan, adda ni Rael iti bangir a building. Adda ngamin activity mi into no may alawas, ket sursuruan na dagiti ubing agkanta. Malaksi da nalay ngagkanta. Nalayng paigayam nga gitara ni Rael. Wan, Father. Nalabsak nga rod itay. Imbala iti amana. Nalaing ako manta kan aggitara. Father. Agyaman akunay kada kayo, Father. Amuyo kadi apermi asakit ti ulok day tanga ubing. Idi awan kayo pa'y dito lugar mi. Kinapudno na, kasla urayak laengen nga daw may mangibagaan na tayen ni Rael. Gapu iti kinalaing na amakiapa, nang runa no kasjay amaparta. Nagbalinan asuki da ije presinto, gapu iti panagsubli-subli na iti pagbalutan. Mirna, awan imposible ti Diyos. Kabalan na pagbaliwan ti may sa tao. Nulakit di tagtalag tayo kunkuha na. Father. Agyamanak iti panangibilang yukin ni Rael kas anak yung Awanan niya man na Mirna.
Nasing patatao ni Rael. Awan lang amin, ti gusto amang tarabay kan kuana. Nang runa ket puro parumbado ti barkada na. Iso may sursurot mat iti sana na sayahat nga ugalit da. Itatanaya tayo ni Rael kadakwada. Makita tayon ti pudno a kinatao na. Apay day Rael baraw. Lakaya kon, tapno agbasa iti kasta. Ken nawanan tsukos ka. Diya kon mabasa dagiti nagbabasit a litrana. Ay na, nakabiro kay manan iti irason nyo tatang. Sige. Into nagsweldo igatangan kayo iti reading class nyo. Iti kasta mabasa yo ti Biblia. Ay, sanain. Gastos ka pa ilaeng. Sanain. Ay natatang, saan kayo ngaminan ako muntra? May sakamay. Anadin ko. Itugot mo tuman ni tatang no kasya makimismisa ka iti Domingo, Ha! Manong, itugot ko idakin ni nanang. Amok akor ni kada kayo to ibagak tatang. Ang mamuyo ka di. Naragsak gaham ti biyag no asidag ka iti Diyos. Dumaminsan, ti amo tayo ket awanan namnama. Ti amo tayo ket awanan ti maragpat tayo iti biyag. Ang no awatam gayam ti Diyos iti biyag mo. Ket italag mo amin aparikot ken dagansen mo iti biyag ken kuana. Lumag-an tirik na. Ket ininot a mabalbaliwan ti biyag tayo. Maysa ang naragsak ken nagasat nga aldaw, ti innak ikablaaw ken kadagiti padak a dumdumngeg ditoy programa. Ilinged na kumalatan itinagan nga Sandra, manipod probinsya ti La Union. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ipadrama toy padas ko. Padas nga amok a makaibati iti adal kadagiti makangeg. Miss F at maysa nga anak ko, iso ni Joshua. Da kami langan adwa ti agdenden na ita, gaputa pinanawan da kami metten ti amana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay, makauma ti kastoy abiyang. Kastoy lang kanayonan. Puro problema. Awan pa'y makukwarta. Bigbigat bakit? Daytangiwat mo manan ti mangmangag. Kababayin ka dagiti karubay. Isong agulimak ka. Oha, agulimak asasawam. Sika ti agulimak, Victor. Sika amin ti akin gapuanan iti kastoy a mapaspasamak. Nakarkaron ti panagrigrigat tayo, manipod nagsubli tayo dito'y probinsya. Kasanumat ngamin, day tala pa nagtalon ti ammom nga aramidan. Di mo mat ammo ti dumiskarte, kari ka akari, ngam awan mat matungtungpal mo. Ha! Inton kaano tayo pa'y agumin awa, nukas tammet la kanayonan. Hay, makauma! Oy, si Cassandra, aglablabas ka na. Pinalubusan ka lang nga rudin nga agtrabaho iti faktorya ni Mr. Ching. Ngam adu pa'y la reklamo. Kasanumat ngamin, sang kasapol, sang kasakmol, awan pa'y uray piso a mabati. Tay adda kumamat na wadwad apang allowance nga uray saan nga agubra ti tao. Uray itilasod laang ti makaduwinggo. Ha, makaumabiyag. Hindi ka makaanos, pumanaw kan. Anya, No nauma kan, naumak matan. Puro ka reklamo. Nauma ako na makangkangag ditang iwat mo. Basta agsaw, ha? Siyak ti papabasulon no apay nga agrigrigat tayo. No nauma kan, nawaya ka na pumanaw. Itugot mo matan, dayta anak mo. Tano siyak, jak lamasango nga gaywan iti may sang abnormal. ay na makauma ka talaga, Victor. Inton kon panawan kayon nga agpaiso. Ibati ka manan kini Antim Delia, ha? Agsingsingpet kawan. Di mo parigatan ni Antim. Nana, Manang Delia, mapanakon.
Sikapay lang ti makaamo kini Joshua, ah. O sige, Sandra. Agananad ka. Napanan ti inam, Joshua. Oh, apay nagsangit ka ngay. Dilya? Ala, huston ka, anakan. Di ka nagsangit. Apay, inungtan nakakaditi inam, sakpay ti papanaw na. Sa andak labda nang tang. Ay na, saan ka kumangag panunot iti kasta? Love na kadagiti dadakkel mo ka, anakan. Mamati ka kanya. Saan? Ati? Sa andak lab? Ngamin? Ada sa sakit ko? Daytoy ti kanayon alaglagi pam, Joshua. Awan tinaganak asaan amang ipatpatag iti anak da. Nalabit nga adulaang ti pakakumikuman da ita. Iso adita kaunay maasikaso. Di mo ay ayon ti bagim ka, anakan. Saan agapot adda sakit mo kat awanan serbim. Saan tayo anagayatan ang maaddaan ka iti kasta sakit? Agbalin ka kit di anatip ka, awan. Win, auntie. Thank you. Kumusta ni Joshua, Manang Delia? Aday ti folding bed, itay pa nakaturog. Dinigos kan pinakan kumatan. Ringa ka din, madamdaman tan manang, urayan mi pa'y ni Victor. Ay, Sandra ading ko. Adaman la sa ludsudak. Ipatpatag mo ka di ti anak mo. Ni manang mat. Anya ka di ang klase ti salud sa data. Natural. Anak ko nga rod, di patpatag ko. Apay ka di anadamag mo data. Ay, masansan ngamin ti panagsangit ti anak mo. Saan nyo ka nga ipatpatag? Gaputaad daan da ito'y iti sakit. Ay naman ang among matiado apaka kumikuman mi kini Victor. Among matirigat mi ngagsapsapol para iti kanan mi, kan para iti agas ni Joshua. Juan, adaak ditan ading ko. Hangam saan kumamot arason dayta, tapno mabaybayan nyo ti anak yo. At adapay ket di kumanga ipakita, kan iparik nayo ti panangipatagyo kan kuana. Gaputad dakat ngarod sakit na. Ha? Kinapudno na. Mas asyanak iti uming. Ngamin, pampanunutan ng awan serserbina. Kan padagsan laeng kada kayo. Sandra ading ko, maasi kayo kumamot iti anak yo. Sige manang, takasaritak to ni Victor may papan iti dayta. Bumawi kami, iti anak mi. Oh, Kat, pinakan mo ka din dyan, anak mo. Juan, itay pay. Dinigos kumatan. Iti kasta. Saanan amarigatan ni Manang Delia ang mga sikaso ken kuan. Agsubli ako na dyan syudad. Ijay ako nagtrabaho. Apay ngagsubli ka pay lang ijay. Mabalin ka mo't ngagbirok iti sa bali at trabaho dito. Agsubli ak iti sigod a pagtrabaho ak. Napinpintas ijay, gandak-dakkel ti sweldo. Agkitak tungod lang, iti tadunga pa amastra kakatap no dakdakkel ti masweldo. Amay pawit ko kada kayo. Parang maksayan tumatan ti panagrekreklamo. Siguradom lang, Victor. Ang mga noawan tumanan titong palam. Sandra, baliwam nga minday taan negatibo a panagpampanunot mo. Aha, negatibo tarumam. Basta siguradom lang nga agtungpal ka kadagita nga ibagbagam. Tano saan? Jack Laamon, Victor. Oh, nga. Ati pa'y, Oh, ibusam da ito ya. Iti kasta, magsog ka, ha? Ngal-ngalom na imbag. Oh, da ito titanong. Uminom ka, tadi kakit maltutan. Oo, inayadom,
Amom Sandra, maragsa ka nak ang makakita iti kasta pa nga si Kasom iti anak mo. Makitak ti kinaragsak ni Joshua. Manang Delia. Nanang, Hmm. ni tatang, kakano, agawid. Jakam mo ije amam. Idi kumapay na panalawas ti panagawid ni Victor. Ay, jakam mo iti dayjaan tao. Kanayon ang maitantan ti panagawid na. Yung kuna namot asigurado ka nun ti panagawid na inton umay a Biyernes. Akat nasayahat mo't no kasta. Ipasigurado na kuma. Tapno saan kayo amang namnama. Amang ano inton madamdama, maitantan tumanan ti panagawid na. Ay, makaamumatan no itantan naman ti panagawid na. No kayat na, di oray saanin nga agaw-awid, makauma. Sapay kuma, agawid tatang. Miss ko tatang. Di kaagdanag, Joshua. Agawid nga agawid ni tatang mo. Masiguradok akailiw na kamatan ti amam nakong. Kasta ka di? Ha? Ni Victor ti umawawag. Mabit lang man nga, batang ti awag na. Makamo ka pa ilang kini Joshua. O sige, ading ko. Hello, Victor. Nakaawag ka man? Sandra, Apay, ada ka di problema? Matuloy ka di matlang ti panagawid mo inton Biyernes? pakawanan na ka. Ngayon saan ako nga agawid ti tabalay. Anya ti kayat mo asawan, Victor. Di ka man mangrabak iti kasta. Atan sa baling ay ayatek, Sandra. Anya, adan sa balim ko nang. Di mo kumamat aramidan ti kastoy kanyak, Victor. Kano kayo pa iti dayta, babae? Kinapudno na, nabayad kami. Hindi pa ila at datayo di syudad. So nagsubliak dito eh. Tapno sumurot akong kankwana. Awanan kay tibayin, Victor. Ayop ka. Manglilipot. Apay naramid mo ti kastoy kanyak, Victor. Pakawanan na. Ngamsan kan nga ayatan. Ni Mildred itante at. Lading ita ka. Saan ako nga gawid dito balay? Awanan kay tibayin. Bastos ka. Ayop ka. Sandra, apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Apay ngembarsak mo matan ti cellphone mo. Anya ka di timbaga ni Victor kan ka. Ni Victor, saanin nga sublipay. Adda ka nun sa baling ay ayatan na. Kat isudan tagdan na ijay syudad. Ti ayop Victor. Talaga asaan ang mapagpiaran day jay alalaki. Irresponsable. Ala, husto na din ko. Di ka nagsangit. Agbalin ka kit di anatibkar para iti anak mo. Nanang, talaga ka di saanin awit tatang. Saanan? Iso ang manipod ita. Saan mon asang kadagulit tinagan na? Tadjakon kayat amanggan naawatam? Iti ka ano man, saan nakamit lang nga impatag? Iso alipati mon tiyamam. Di kag sangit-sangit di ta akas lawing. Sumardang kan kunang ha? Agpada kayo iti amam. Awan serserbina. Malas kayo iti biyag ko. Saan kumada kayon nagbalin dadakal ko? Bad kayo? Wan! Saan ko maasyak tinagbalin nga inam? Asino nga min ay ako matinaganak amayat amaadnaan iti anak akas ken kang abnormal. Awan! Awan!
Ala, gusto na ko. Di ka nagsangit, Juan. Auntie Delia, Nalabit nga imbati na kan kanyak tinam. Ang di ka madalagan, masigurado kasubyan na kan tumadlagan. Siguro, kasapulan tinam tiag may maysa. Gapo ka dagiti problema paspasaran na ita. Saan? Saan ako susubyan? Di na namin ipatpatag. Saan na ba ni Joshua? Ada aklaan dito eh. Siyak ti mangipatagkan ka. Ipariknakan ka ti panangipatag ti may sa apot-pudno ngay na. Ala huston ka anak ka niwan. Agbalin ka kit di anatipkar. Kanayon mo alaglagipan. Nga ay ayaten na ka ni Papa Jesus. Ket mangipatulot na ito ikadagiti tao ang mangipatagkan ka. Joshua Barok. Auntie, At regalo ka. talaga, auntie? Wen, ato yo. Charan! Inggatangan tayo kibadong. Wow! Pintas! Sana nga na ita. Ato pa yo. Tandaran! DVD ti paborito mga cartoons. Tapno at na buy-buyan. Wow! Paborito cartoons. Thank you, auntie. Amom Joshua, naragsak ka makakita, naragsak ka kanakan. Ayun gayam, sakbabalipatak. Inton umaya pa nagsasarak. Ag eskwela kan tumanan, wan? Agbay hiso? Wan. Saan atubang ti sakit mo tapno makaeskwela ka? Ha? Basta inton umay, June, i-enroll kanton iti sigod ang nag-eskwelaam. Igatangan kanto matan iti baro abag, kanda mapaya masapsapol mo iti panag-eskwelaam. Ang yamanak, auntie? Happy birthday, Joshua! Happy birthday, Joshua! Ate, at regalo mi kan ka. Thank you, Mamanang Dayan, Manong Daniel. Agyaman unay, iti panangipatagyumat kin ni Joshua, anak ko. Awan anyaman na, mami. Imbilang mi mata ni Joshua, kas pudpud na kapsat mi. Ken, no asino dagiti patpatagyo. Napatagmutan kada kami, mami. Ipatpatag mi mat ni Joshua, kas iti panangipatagyo kan kwa na, mami. Ala, maganda yung arutan, anak ko. Mabisinak matan. At iti cake, Joshua. Sige, rama nama, tamang ipusan ni Manang muatayan kan Manong muatanyel. Wow! Gimas! Siyempre, siyak tinag-bake iti daita. Para iti 15th birthday, nako. Ala, mangan kayo lang, anak ko. Ado pa'y tinlutok ang makaan. Naglaing ka agluto, auntie. Thank you. Awan na nyaman na, Joshua. Kas iti ko na. At daaklang dito'y para kan kakanakan. Aramidak amin akabailak amang tulong kan ka. Kaslakano lang dayti. Ngamliman atawan tinapalabas, manipod imbati nakatinam kanya. Kumusta ngatan nanang kun tatang naragsak ngata ita? Ambo kasaan ita baybayan tinamarswa. Ngamin, rinabiimbat ida ngay karkararakan. Siyempre, dengdenggan ni Papa Jesus dagiti kararag mo kanakan. Jakun namnamaan
agsubli dapay ngem naragsakak gapo ta adda kayo ken adda manang dayan ken manong Daniel. Ne, adda tao. Mabit lang takitag no asino tagtuktok-tok. Dayan, anak ko. Sikaman pa'y lang timang kita kini Joshua. Wan, mami. Manang Delia. Sandra. Joshua, anak. Nabayag apanawan agita nagkita. Barukan. Among, dakal o na iti panagyaman ko kini Auntie Madelia. Gaputa inaiwanan na kay iti kasto unay. Napadakal na kay iti nasayaat. Wan ganyang, nagustong man lang ang kadidag iti regalo nga inted ko kan ka. Ginatang ko amin dagita ijay Taiwan. Apay kadi inalanak iti ayan Auntie Delia. Gaputa siya kunti mangaywan kan ka, anak ko. Di ka agdanag. Tao may matlaang ni Auntie Adelia dito'y banay. Ison ti mangaywan kan ka, kabayatan ti panagtrabaho. Talaga, nanang. Wan anak ko. Pakawanan na kumakadagiti amin anak ko ramak. Amok nga ta sakit tinakam mo kanyak iti kalabas. Ngem sa apay la kuma, tamapakawanak. Nanang. Amok ka saan pa'y anala daw ti amin. Tapno sulnitak dagiti nagkurangak kan ka anak ko. Ikarik, di kanton panawan. Ipatpatag ka unay, anak ko.